alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pongala taala. Ia natu napoada makada at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Maka dari pongala taala ro assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ia naro ada na pau Nabi ta siulon na pong Allah Ta'ala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya ada nasa pong Allah Ta'ala. Assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sa nabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin naniya atamu yang kay soleh nalay decing napacyuki nabita iya kene iya pak nakra na po Allah taala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to ne urusamu iku imondri. Tapi Nabi tadi karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ni pong Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta assalamu alaina tapassalama kapu wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Ina tu nak kada tau pandita ya ko mubace tahayyae palaisan ngirila palange pasti diri peringerang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepako. Napa musambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Napa empataru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung ya ro. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu la ilaha illallah. Tapi saya nasabah lengi kalamullah, lengi kalamur rasul. Adanna puang Allah Ta'ala, adanna nabita aja mu pasidi, tapi oko paringerangi aja mu palaisannya. Yana tu nakada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta assalamu alayna puang Allah Ta'ala Nabi taro wa ala maciotoni okoro ibadillahi sholihin. Yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan. Puang Allah Ta'ala si bawa Nabi ta kemudian idi atanna angkai matapa tapacu ele takor. Yana tu nakada yaku masahada aku mau jello aga jello. Itu biasa pakutan. Agak na jello tahu. Agak emak jello. Ya tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendok lima? Iya pak jello satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu, jantung pak jello bawah. Yang lain tidak. Makanya iya ko babi yok kilala jantungnya kedototi. Ya koto masyahada nasi sumpung na batul lo kuilalange kedo tu ye sia cura kedo no kuilalang ya na tu nakada na pakedo tu alena na rekosi kadongi apa iya matoko ya na tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo ye tapi tidak selamanya ini bergerak ya ko tembus si kedo ye ya kode na tembus dena kedo tu. Nah, yana tu ampai maka ada ulama pa hakiki deje na ya tu tatongka-tongkangnya. Nah, tanya ya tu pangkat tu tahu na tongka susul. Nah, tanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya. Biasa na puta ale nama koe. Kumakan jaya tu nasabak na curi la palange angkai kedo koe. Maka dia itu nasalah maka dalam palan nauki tapi dia ni oki maka dalam ilaha illallah si kedong ni okoi ilalangnya si bawa ye ya natu nakada bekukukun na suruga doko patareka